To check, ayipfula na tivese. To check, ayipfula na tiveve. Ngoma leyi yile kuniwariseni na vile kunivileliseni au bina mazaza Sheleke Amotla umazazeni. Okay, what is the andlala leyo? ale artist andlala vangavele ndlaleni Vangamke va ramba ka aspas. aspas Ah, futhi van'wana va teka 4 Kaya, ele Kaminga. Kaminga Minga. Kaminga, Hayi ngomovakacha Kaminga Oh, why? kayisa le mindlisi sweswi Aspas. Lo munhu la swi nga pasi Mbawu. mbawula loko swi nga valelekangi xizulu mbawula Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Eso. mayita ngoma leyi Ayipfula na tivese. To check, ayipfula na ya mani Niku 4, 5, 6, animbele na tivese. To check, ayipfula na tivese. To check, ayipfula na tiveve. ngoma leyi yile kuniwariseni na vile kunivileliseni mani sungula kahle kumbe lava nga hetisi ni sunguleli Lo xikarhi misungula la ne. Eh. Ai twisiseki Ne. ku endla ka hi. Sunguleni masungulweni. Okay. And part la mi nga yi tlanga la yo endla ku swi ni vava. ne that's why ni sungule la that's why ni sungule la okay Yeah, but you're blind Indeed, yeah indeed. be blind ku yi ridropa la ku endlisa ku yini Nakuyiva ka ti-streaming platforms leta tin'wana. okay Yeah. yo right mako ani a hi ri ku hi laveni nga yi kuma a hi le ku hi laveni Ku humelele mhaka yin'wana. mi ta yi hlamusela ne xi kona phena la ndzeni xi kona le ndzeni u la yi bela va n'wi twa ku loko mbala nge le ku khomenteni i mani la khomentaka la Man King. okay swi vula ku hi swo leswi hi nga predicta swona okay so ngoma leyi loko yi ya mahlweni ne yi ya laya yi fika ku yi valala ku timhaka to a hi pfulanga tivheve a kerekeni before hi fika kwalano vanhu vo tala va ku tiva hi Miss Lay Miss Lay. okay vito ra wena le ka ID book i mani Inhlala Zelda. Malulek. Ningwamngwanati. n'wanati lava va swi swin'wana swa tihuku swi ku ndla swin'wanyana oh okay hayi swa twa no Inhlala Zelda. So Miss Lay ri suka kwala ka rin'wana ra mavito kumbe xani ko va stage name. Xi sukela ku stage name lexiwani. Okay. Kahle anku Emilala suka ka Nhlalala. Oh, okay. Kulala. So I used to go Melelini. I was still in grade 7. Nuku Lalei. I used to what happened, but I found myself calling myself Lalei. Look, I sung like I repa in my desk. I carry Adolescent. Yeah, okay. eh hayi swa hlupha And then after some time, I got grade 8. Nsungula ko tivitana Miss Lay from Misfits. Like I took that MIS from Misfits, Okay. and then tekana Lay ya la Lay. So Miss Lay until today. okay Yeah. se swi suka kwalaha vhele vhele Suka kwalaya. oh ku na ngoma yin'wanyana man
beside le kerekeni ta vuya ka le kerekeni loko va la timhaka to va ri le kwini a xikolweni a endla leswo repa ku na ngoma leyi u nga yi release i mani lo nga yi release na yena i nga ri mapiano nyana so Mr. Carter, something like that. Mr. Carter very Satisfied. Kuna Yes. Satisfied. Yo satisfied Yes. ni tlange hi Spotify ya 2021 2021 Yeah, yi na vu piano ndeni Yeah, Yeah, piano yo. vibe. hi yona ya piano deep houses nyana okay a ku ringeteliwa so a wu nge a wu ringetela a no ringetela okay a wu bina hi zaza ku vula ka van'wanyana a wu bina mazaza ku sweleke sweleke Amutla umazazeni. ngoma ko hi leyi yeah a ni swi tiku hi yona ku na phati yin'wana laha endla ku nga ri a wu nga inspiriwa hi Shoma Jozi which one is this one ku na phati la ndzeni ka ngoma leyi kumbe ni yi yisanya le mahlweni wala ka phati ya liya ni yi yisanya le mahlweni phati ne ya liya nta kota ku swi twa kahle la u fika ku u solowa u ri one solo like yi na loko munhu va nga yingiselangi kahle ne ta twa nga ri Shoma Jozi a nga bayiseka kaya le one I wish mi nga fika ka phati ya liya le ku hi laveni Mara ngoma lo tsangu yingisela. ni Pe munhu wa endla ngoma a nga yingiseli yi ve yi chayisiwa. Ne? ne serious a ku ngoma we sungula not necessarily Usunguli- first, mara usunguli- first ever single sungule khwayereni ni ri one sunguli classic Kumele madeski. madeskeni. sunguli classic madeskeni ka ku chawa desk blind ne phati liya ne eish tiva swa ni vava kumbe makulu a hi rona leriwani kumbe a hi rona cause ku na rin'wana ra rituli I was featured ne yeah hi mani am feature hi mani kambe mani Taro T hi le ka YouTube Taro T I think ngoma ni yibone mara a ni nga languti feature I guess. ne ku na ritshuri ku na kanje va ri a famba hi ya kwele ya a nga ri famba hi ya kwele loko mo nge hi hi iTunes ne then mi ku mislay ti kona laha ya ti folini so no wonder u la ku ti dropa ka the Yeah. entire streaming Because platforms mi Yeah. loko ni ku mislay ka iTunes yi humesa navela na remix ya kona na kerekeni kerekeni ne ne a kereke ni buini Kerekeni. yi endliwe hi mani na satisfied. hi Man King Man King a ku nga ri na Vicat And ku na hold me down. a nga ri na hold me down ya ngo Kale mere busy ne. khale mi ri busy ne okay so leyi swa music ku ri u sungule xikolweni ne ku yi primary kha mi chama desk primary a wu swi tiva nkarhi lowu ya ku wena u nga tikuma u ri vo satisfied mina ya voice leyi ntsongo i twa voice ya mina bara two yeah Yo ya le so mara. ka grade 7 a ni nga swi tivi ne but ka grade 8 like I knew it loko ni dropa Aspas rin'wani yayi ni vuma blind Kahle. I'm sure Aspas yo mihleketa ku nga ri ne ni sounda ku yelana na majozi very aspas Aspas mi nga yi kuma ka Ile ka YouTube. ka YouTube Aspas Oh so kahle mina tsimu to to tala. hlaya Tinga But- dropiwa. ti nga dropiwa mara Mara a ti ngi dropiwi ka YouTube. ka YouTube a hi nga swi tivi leswa so ku na all digital platforms ku na vo Spotify na swinini a ko timhaka tetiya to ringetela he mara we khale kha endla so swilo ku na vo another night another trouble which one is this one Ndaka ko fana vi. ay Because mara be miss lay another trouble another what wa swi tiva we sweswi
Hayi loyi a hi mina. Hayi wena. Oh, a ni ta ku khale u kha u hasila ke. na mani la ku hlamala Mina Spasi by Dream League DJs. This is me. And then ku va na yin'wana ya Miss Lay ni drop eka page ya U nga tlanga le a Spasi. Lay. ni vona ku swa pasa Leyiwani. Ku humelele hinkwaswo. Finally Boss Entertainment. Finally Boss Present. sound le so mama kota ku icinela Can I get cute? Miss Lay. Laka. Mai twa mhaka eh. Savadopeta. Savadopeta. Maitsa comment ya mo ya Eh? comment ya ngwile ya majozi maitso Eh, ile. se we are so straight la You do. 7-1. Hi loko papa va twa ku na yimbelela va ku wo kwalano a wuyi ku yimbeleleni mi ta ri loko mi ringise mi ta ri twa va nchingondo loko ni fika laha ku repa koni ngo mi tshika swa music ni chisa dyondzo a spas ni a spas so am hlamula vele kaya ku Eh, a yi onhiwi kaya va suke va yi kwatisi kaya yi fika yi nge studio. a wa hlamula hi ngoma Hi leyi. Banchitingondo. 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 Ingondo ya masebenzi. Banchitingondo. 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 A wu ti tiva wetete? No. Serious? Hi. Hi ku byelini ku u ta surprise na hina. Washa. Pya ku bad gom eh. Gom ya mapela. ampe mlahleki mi ya Durban phela nga mtivi Eh, that's why yina blonde. na blonde Ku na van'wana la Durban na vo va blonde. Mhleketi vone. bona antikile Lo a producer ku lama. lawani ilakho na DJ Q ava ti vitana Dream League DJs so they split up mara I'm still in contact with Lakho vo lava nga introducer among the people vo lava nga introducer ka studio Ne? ya ku na Masedo yo o sungulo and introducer to the rap game antsalela ni vuma blind and then ku hayi na mina na ku ringeta hinexe Ne? because Twana. Benga ngopfu kutanya sound famba ngopfu ku va va lava ni fana ndlopfu music is in my DNA a hi ku benga NDA se ve va la ku ni cinca ngondo ni tshika swa music ni chesa dyondzo a spas ni ra swipas ni ra swipas ni ra swipas na la ku tshokela na ni tshama na vagele hi ku byala lava la yi ta huka hi za problem This still. still mere hlamula ku endla Ver amla ku tlaini. Mama, I'm sorry. Ah no. Engwenya. Leswi ne. Swi deserve leswi. just deserve ngokumakia Masitisa nyana. No, khale mani ku tekele hansi. You are very gifted, Shem. thank you Hayi ku anu ku tekele hansi in a sense ya ku an nga ku voni as yeah top. Ngoba ku an ku tekele hansi lerero wa ku sungula ka music and i khale u ri ka music. Se andanda na dome ya xichangana. ikhale ngopfu niri na vuma Hi mani a nga tshama tlanga dome ya xichangana? aspas A swi pasi. I slogan xa hina xa nyuwana a swi pasi. aspas Leswi swi endlaka kwalani aspas a swi pasi. Leswi swi endlaka kwalani a swi le ku paseni. ekhosa mina la vusa swin'wana man A swi valelekangi hi Zulu. izulu ngoma leyiwani mi te ku na phati yin'wana va nge te va nga mi byelaka ku swa music wo chase and dyondzo so mi fike mi decide hinkwalaho ku music kumbe dyondzo swi swi endlisa ku hinkwalaho so after ni drop risimu lerwani ni vi kona like I was known but I was very young and then nami ni swi vona a ni vhele loko vatswari va vulavula hi fanele yingisa because swi na they nkoka. know better they know best ni decide ku Swi valelekini hi Zulu. swolekiti wow sweswo swi nghena sweswo sweswo swi nghena
Sibalulekile izulu. Eh. So ni decide ku vele moningise vatswari ni yima swa music a ni to endla risimu rin'we lembeni mara ni nga ri humesi like publish it so ni sende vanhu va swi tiva ku Miss Lay o release-ini and ni chase Dondo vele Ne. ni chase Dondo. Okay, speaking of Dondo, mari aka Dondo mari xikolweni. Yeah, na le xikolweni. And some music aswim disturb ne. No, I shouldn't disturb. At first, last year, and like I don't stand disturb mara kume ku I'm able to like, ni Divider. Attention. and nkarhi wa music and nkarhi wa xikolo. Yeah. Okay. So talent on online So mina to ku lo mi sendla njani? Let's say va ku matsala maybe hi wa umune and mina gig hi wa unharhu. Mi endla njani session yofana le? Because fa ku hlaya tibuku ku fa ku tsariwa. So ka situation yaleyo swi la munhu a khatirisa mihleketo like angisho mta va ni kha ni swi tiva ku I have a gig hi siku ra so mnduku na tsala. Sometimes if needed I have to like say oh okay I'm sorry ni nge swi koti ku fika ka your gig because na tsala like I said chasing school. Yeah, music now runs but sometimes funny chase xikolo and then if I accept the gig it's big and so okay this is gonna take me somewhere nifane ni hlaya prior like really study and naloko ni perform endla in and out ngena and then go back. Ne. Yeah. Okay. I heard is the andlala lewana. Eh ale artist andlala van'wana vele ndlaleni. Van'wana mi nge va rhamba ku Aspas. Futhi van'wana va teka 4 va kha va swi ta ku hi 8 wa performer na hi 8 fana kumeka hi leswi nga tshama ni vutisa misa un'wana mara ni byela ana swi tika ku ri gap ra ku ri mani loko una gig ka Malamulele una gig Soweto same night how do you manage such things cause ungendzeli ku performa 8 evungemoveni wena luya utsutsuma ya enaneni ya performa ma 12 the journey you ukarhele phela ku tshama moveni swa karhalisa totale ku ya le ya performa va sala va swi ndza ku inga ani switive ani swi tiku ka swi ndisa ku yini so loko ma havala timhaka ta dyondzo ne ku ma swi kota ku balansa dyondzo na entertainment which is music. Yeah. Ka dyondzo leyi mi nga le ka yona i dyondzo ya music or yi hambanini na swa music? Well, swi hambanini na swa music. Mi endla hi milawara? Yeah, she looks like one, Ne. Yeah, ni nga huma jele la. Wow. Ni nga endla vutsotsi ni kana swi guy. Ne. Ni ya ku jikeni. Ne, ra vuya so. So mi endla I don't know. I'd rather not disclose. Okay. But as Fambelana music. As Fambelana music. It's not media related. Ne. Yeah. I psychologist. Yeah. Vanhu Na hlambuleya maswona ma swi twa ku na psychological. Psychological. Ihleketweni. Swi valekini hi Zulu. Swi valekini hi Zulu. Hi vulavuli ngopfu ne mara ku na vanhu va nga swi tivi ku va suka kwihi. A va dyona va suka kwihi. Mina tiva ku Miss Lay. Ne. Ni va tivela kwala ka social platforms. Ne. Mara ni swi tivi ku mi suka kwihi ma swi tiva. Okay, kaya le ka Minga. Kaminga. Ka Minga. Oh yeah. Umovakacha ka Minga. Oh why? Ka hisa le minhlisi sweswi. No, okay, sorry ne. Leswo va huma ka Minga. Bata va la Yes. tisa. Gosti wa maka. Yeah, uma kona. Ka Minga. Ka Minga. Gesa ku minu huma kwihi? Ka Xikondo. N'wina. Hayi. Mbawula. Yay. Yay. Why everyone is saying this? Yay. Why, but why? No, Ambawula range. Like everyone, not Uber drivers said the same thing. na Uber driver. Na Uber driver. Hey, Wena u swi tiku Mbawula ku ndlise ku yini ka huma Mbawula? Hi, guys. And the waka wa ku defender. afana tamali. Afana nga. Vanhu lava ta ku Mbawula hi kumbe mi dropa ti-comment a ta kota ku swi va munhu la nga tshama la ku Mbawula ku njhani u tshama Mbawula mara nga swi tiku Mbawula ku njhani drop the comments mu ngi byeli hala ka vona ku ka Mbawula ku njhani u ta swi voka ti-comments hi ku vanhu ve rihini le Mbawula. No. Minga. Uma ka Minga mina uma ka Joseph. Heaven. Shi. Mina uma Green Farm. Exactly. Hey, va hlangane vanhu va kala ka Malamulele. Mara ni nga swi tivi. Uma ka Minga. Ka Minga, a zone 3. Hey. Mazo?
Nga zone 3. So wena ku byele Mbawula ne u ta vuya u hlamula a Mbawula hala ka hina ne vanhu lava loyako ya le Tshiki Sharp vanhu lava loyako ne loko hi va hlongola a hi va yisa Mbawula a ku na vanhu vo rhurha mi nga swivongo swa hala swi hlangahlanganile Abangayika nkomosi. Mbawula Anipfumeli. na hala ka n'wi loyi va hlongola va yisa Mbawula ne Anipfumeli. Na ala. serious a va yisa Mbawula namuntlha loko munhu a beda ku ri namuntlha loko twenga swo tala ngopfu a swi pasi loko munhu la swi nga pasi Mbawula Mbawula loko swi nga valelekangi hi Xizulu Mbawula a wu swi tiku Mbawula ya mina a hi tshihumeni ka le ta Mbawula okay so u humesi nghoma ne leyi ni nga ku kumbexani ku fakinyana mepeni hi side re le xigazini Olishkazini. na kulukumba loyi va ngo i John Yeah. hey mata vito ra J John a tshama ndzi kuma kahle hlangile xikulukumba big the big baby babe ai lahlekini edin'wana dikulu Bana dukulu. so muhumesi ngoma na J John ne Yeah. na kuzama ku va phone ntwa loko ri ku ngoma la backline and I be maku vo n'wina a yi bima ku vo n'wina loko lo na playlist ya mina xikazi yi kona aye Hey, minjani epfukeni ngopfu xela mi live ka podcast gesani ku na mani Bereni? ni ngo ni live ka podcast gesani ku na mani Toko mina mane. va xewetini Yati. matwini phindani futhi kwala mike va ta mina ara wa mtwa kahle You miss Slay. Oh, Wasita. anta kona ngari cho. loko se va vulile ayi mpfukile mele Ay, epfukeni ngopfu xela ngwe. hi kona man Hey, a ni ku ni la ku mi surprise ni mi kombeta ku na mani laniwani mina mislay. wanga mi le ku tsutsuma mo le ku jogeni wanga mo le ku jogeni vo mi tsutsumisa Hoy. mi le lwandle hi le lwandle hi ri vona ku na social media Ah, yo relaxisa. mi lo rilekisa hayi yaka ntsena a yaka ntsena mhaka leyiwani ma humesa ne a hi valoleni album ya n'we Miss Leyi va ha ri kokwala mi humesa rini n'wini Mina na humesa Friday ya leyi. Friday leyi Humesa video ya fall, ne. Music video leyi nga yi ka nyana, so ni shoot na Khanyisa nta drop by Friday. That will be my first single. Then album I think ita humelela ka December. i December why mi twisa tora hi December a yi le kule ngopfu December Ku ha loko chekiweni. Ani That's stupid. la xikarhi ni ta va ni kha ni mi peta nyana swimbirhi swinharhu. swi kahle loko mi pfa mi kha mi ku mi ku nyana mi san 7 before December mi drop album lo mo nyaka 7 wa to even then tata ta trim that inside mi ta tethisa A ka ha ri ku peta sweswo album sweswo. a n'wi na mo humesa 7 le tata 3 mi ta ti vo December December Ah, ni ta vona. all right no I can see ne No, kwanza mina thank you. sharp Wasita. ne Navela. gostile kuthini ne huge fan huge fan look blushing shem ghosti Mbawula shem lo mbola bata tanga ma wahlongola Ay pas. Wasita. manye Navela, lesuka sikumile. Navela, lesuka sikumile. ite irombini yona Ayusatura le. diamond walk ma swi twisisa nyana swa durha ma va bena wiki yo durha ya blonde
yi fambelana na na ngwa ya vona ma va vona mos va fana na Ghost veri vona va swi tikumba la ku humelela yini okay so hi huma la ka ti-Benin na ti-Savannah na ti-Astropez so hi ku se hi swi tivi ku mina yini hi swi tivi ku mina yini mara laha ku ni yona va nga ta ku ve mina yona Yeah. ku na phati yin'wana laha hi nga boya John ne ni swi tivi yi le sayidini rihi hi loko se ri khari ya ku heleni ne mi nga tluli phati ya mi nga tluli intro ya xona ne penga tshame ni trenda pensa hi phati yaleyo ne twana ya tofa na ngoti he bot na ngoma leyi ne a va yiminyana ku na phati leyi na yone yi fike yi yimanyana so yi fike yi yimanyana ivi ku yimanyana hey ay misalone ni vula ku okay so I'm busy yini sweswi ku na album yi nga le endleleni anything EP. EP okay kombe ku hisa ku fana na leyi ha ku heta ku yi tlanga sweswi Yeah, I'm not gonna on disappoint. that note lomu ku EP phela mani va ku vose timhaka ta ku va humesi Gqom something like commercial wa mapiano like Ne. xikaza so EP ya kona ku ta ku ri i yaka ntsena kumbexani Gqom tani Gqom kumbe Okay. piano kumbe kumbe piano xikaza I need like Gqom Susan aya relevant that much. So I'm like ku maybe one kuva piano or two ne kuva piano nyana. Yeah, just to ku vanhu va swi twa ku I xigaza ntsena. I'm versatile. I'm a versatile artist. Okay. I rap as well. Mara so rap I'm just always being like compared. Oh, wata u twala ku fana na Sesi. Yeah, so Ne. yeah. aspas mi nga Aspas, mi nga speak lehlokweni swo fana leswi nga valeka hi Zulu i ku n'wina loko va mu compare ne a swi valelekangi hi a Zulu swi valekangi. a swi valekanga hi Zulu Bawula. va fane va mbawula Bawula, va fanele va One way. one way to mbawula mava Yeah. so no eka celebration ya Women's Month mi nga rhandza ku va ri yini hi Xitsonga na mi nga rhandza ku hayi mi nga rhandza ku vula yini ka n'hweti leyi ya Women's Month eka vaxisati hi leswi rhandza ku vula swona Eka vaxisati. Okay, Kunji, this is my second interview this month. serious Yeah. okay Yeah, this is my second interview. and ni this shoka va month. mutsang question Van leyiwani put this in. mi hlamula mu ku yini Okay, so loko landelele question lowana. So leswi ni nga xi vulaka ka vaxisati I ku we can reach our full potential is strong. Vavasati va strong and ku na timhaka letiya to swin'wana ku na leswi swo swin'wana like as a girl, as a woman, you can't do certain stuff. Honey, you can. Ne. You can. no sungula ku twa ku munhu wa ka mhinga ku honey you can It's na mina na hari a ni sure loko swi mambawula ni ta pfumela a minga a ne mbawula swi ta okay yeah, mahlweni, Ne. be resilient, be powerful, ne embrace our womanhood. Yeah. What And va ri wa titi makaka wa titi wa twala a ni swi tivi wa titi wa twala na swi tiku hi te yini mani liya okay
Be strong, be resilient. Be resilient, embrace womanhood, and value ourselves, guys. Please, Ne? let's value ourselves. That's the main thing. Value yourself. Know your worth. Okay. Yeah. So mina loko a ri kwala mina la ku twa ku va byela yini vavasati kuloni lava nga le ka industry leya music le because if you can check Hey. va le ku teni vavasati hala ka xigazala le kun'wana hi toloveleni ku va Va kona kona. hala ka xigazala va Va le ku teni. ni nga hlaya bazi ra Patco ra vavasati lava nga le xigazeni se mirini ka vanhu lava Question yin'wana ni nga yi kuma kweli. Ne? le leyiwani ya vavasati Unbully. Serious? Unbully. and a ni swi tiva va ri kwihi Hey, a mi ri kwihi kasi? Under ka Radio TAF. Oh. Yeah, under Okay. ka Radio TAF. You go live, you go ka Facebook, I mean. You Okay. post in. But it's the same questions. I'm telling Swi vula ku you. we are aligned now. I'm Swi balulekile telling hi you, Zulu. shame, swi balulekile. Vavasati ka industry leyiwani, especially hala ka Xigaza. Ni nga ku yini? Mara like avoid leswi swo pfumela swin'wana na swin'wana. Ne? Yeah, swo pfumela swin'wana swo oh, okay, do this for me to get this. Mm. Child, like I said, know your worth. Ne? You're more than that. Mm. Kukuma risimu through swisho Swikhetsekhethe. like mantwisisa. Gandzundzunzu. You Gandzundzunzu can salatana. do more than that. You Verambana can do more naswo. than that. Yeah, they have to be careful because some producers are predators. Tshama hlangana swo sweswo swa ku un'wana maybe a swi twa ku na Miss Lane ivi a lava swo karhi matisanyana I did. a lava ku maybe xingomani xo karhi mara a lava na ti-benefits to karhi Eh. Tokar. Okay. I did. And it traumatized me because I should like figure a point layo, oh, I will do this if force. Right? So 2021, it happened in 2021 after Ndropi satisfied. Nukumina, I was like, music, me, again. Never. before a hi ta hi nga yi twangi kerekeni Never. Ma swi twisisa nyana a hi ta hi nga na karhi na hi nge hi nga navelani. Naveleri, nuku never. Me. Mbawula munhu waloye fane n'wi yisa mbawula. Ne? Yeah, and then obviously nitshama na vanhu vo ni rhandza va kumisile ngopfungopfu kaya 2022 loko ni dropa kerekeni a ni tshama ni kha ni yimbelela ni ku hayi ta ni ya record va ku famba n'wananga ta ni ya record. Yeah, so it was traumatic. Ne? Munhu waloye, that producer still has my music. Ani tirha na EP. EP ya Afro, Afro beat na mapiano kwalaya. But I was like, Yazin, keep your stuff. ne Keep your stuff. Ana shilavi. I'm not gonna set my foot in your studio again. Ne? and a nga teki voice phela na nga teki na marito Mm. ni ta Keep tsala your swin'wana foot. ta tsala Keep swin'wana your music. Keep your music. It was Ta either vuya Hey, ta vuya money, la money. handle. Yeah. Ne? Like either I give him money or whatever he wanted. Since I'm not moneyed, since I didn't have sponsors. And probably knew ku ri a mi na He mali. knew that. I was a student. swa kona, I'm Ne? still a student. Man, Ne? this is... Oh, a hi mbawula I hate Okay. Hey, ayi mbawula. No, nga mi nga vi emotional ngopfu na se ni emotional. That's why se ni la ku pana show. Because hey, vanhu van'wana timbilu ta vo ti hlangahlanganini. so before mpfala na Eh. ngoma leya ya kerekeni me Vutisangi maka le ngoma leya kerekeni. kerekeni iri a tivuya na vito ra ngoma ekerekeni a tivuya ngopfu kerekeni hamda ku a hi tlelangi A hi kerekeni pfula na ti-verse a kerekeni. ni mbali ti-vensi a ku jika na ti-vesi A ku pfuriwa na ti-verse. Kasi Kasi kereke leyi leyiwani na Okay, sure. Ko hola ko teka ku va kereke njhani. It's either it really is a church service, ne? Mara from the church service, here kun'wani we are going to groove. Nako kereke la for other people. There's a service going on. so ngoma liya kahle kahle i ya n'wana na un'wana Ya un'wana na un'wana. ni pfumelaku mina ni ta swi teka swi ri swa yesu n'wina Okay. nga mi hedeni Nini mi hedeni? Byo bya kahle. kombisa Swo ri chawuke na. mfundhisi Okay. Trendist. Mweden i trendist. ne Mo tiva yini n'we Jojo a mo ngo mi trendist.
Ani va kha va trending. mano kumbe xa mi tivi swin'wana hi George va tiva yini mi tiva na vanhu va le mbawula mini voro sungula swa okay tivela ku mina okay swa twala so kereke ya munhu un'wana na un'wana ngoma leyi makelu munhu un'wana na Yeah, un'wana okay yi i question endla laha hi ri na munhu yo ku un'wana. kereke leyi kahle kahle ku pfula na tivheve ku mbaliwa na tivhense hayi ku va kahle kerekeni van'wana va ku wa hemba lowa ku wa hemba a kaneta yini kahle kahle Man King, ve am kaneta yi hala. and mi ntomo loko vete kereke lewa a va tlelang all night prayer ne bo vulavi tu mara va ma 4 ha huma hi famba ya ku tleleni mara leyiwani a ku tleriwi na tivheve na tivhense events na Second tivers location. na tivhese Second location. of course okay no mi hlamulini ya kereke se hi tshunxekile hina vafundhisi a hi le ku hlamaleni ku hi nge swi koti na swa tibiyabela hi vafundhisi ma swi twisisa njhani kamba lenkosi alibongo ma swi twisisa njhani swi valekini hi zulu no episode leyi ta tisiwaka n'wina hi Easy B Enterprise loko va lava ku mika Instagram information ya vona leyi nga laha hansi namuntlha a ni famba na George wa ka Chauke akani i vafana va marabeta mi nga vutsi vutshani lava ku ni mfana amati marabeta mara vete la mama the legend General Muska marabeta Muski, mo Marabeta. so a ni famba na George namuntlha vakulukumba lavan'wana va le livini va teki livi un'wana u suka a huma hi le ve ri le kwini masayiti mala un'wana le Durban ku vulaka misa un'wana u le Durban un'wana u le Khartoum so vakulukumba lava a va nga ri kona a sikwini ra namuntlha mara namuntlha a ni famba na Jojo hi vo lava nga tshama leyi hayi wa Marabeta hi ta pfala episode leyi hi kulukumba n'wana na yena a nga kona a nge le ku tini ni xoku mi tirha swin'we hala kaya va n'wi twamisa loyi he le ku nyanganyeriweni twa ku nandzika hi loko se kha hi pfala n'wana mani Danko. hi kha hi famba a hi khomi Miss Lay lo tlangaku sweswi very mani i DJ Gwinya i vanhu va mafurha mara Wa- DJ va n'wi tiva Parachute skirt. va n'wi tiva DJ Gwinya mi twa verse number 1 mi twa verse number 1 loko a nge Gwinya lava hemba swi tina Zali kombe kombela sila mi mbe kombe ku plus one ne before ba tsutsuma loko vanhu va mi lavala ku follow and everything your socials Oh. kumeka kwina Okay, na kumeka ka Instagram, Okay. na kumeka Facebook, na le ka Twitter. i mani Miss Lay MISLAY official, Miss Lay official. Okay. Instagram, Miss Lay official, Facebook, Miss Lay official. Yeah. okay na loko va lava ku mi buka lomu swigigagani vo 17 vo 18 because vo 19 anem tamerika wala menchi ya mtimbani 31 se loko la ku mbuka va mfuma kwewe Loko mileka Facebook ya mina or Instagram ya mina kuna ti details la ya. Kuna ti details. okay. Yeah. all right Can loko mi lava email Miss Lay me, or text, or call, ni kona. mi hleka yi Vera swiphasi. A swi phasi. And ndzi vutisa ni swi tivi ku a swi valelekangi ne phela swi balekile a swi valelekangi hi Zulu swi balekile cause swi valelekile before hi pfala ne loko ni ku ntamba hi ta va hi ri na Miss Lay ku na un'wana wetini vutisa question leyiwani ni mi nge ntini vula swin'wana ne ve ri mina munhu na
na mi va ndzi va ni vutisa why mtsina ta volume la ku twa a saralini la ku itwe ka loudspeaker mon fana mphaka na ti headphone mi ta languta ghost ku mi vona kahle kahle Okay. ntiyiso kumbe njhani na Yes, I do have a boyfriend. oh okay I do have what you a checking man. so rendo da leswi a swi planini Ah, man. aspas a swi pasangi mbawula yeah okay hi loko se kha pfala until za hlangana nakambe hi sweswo ka ha tlanga gunya la